Mimi naitwa Senator Karen Nyamu. Leo ni kumoto manze. Na jinga kiaria ukamo. Gatho cia mwanya mwiroreri witwa Just Kenya TV ori githinyi wa ceceni ino jitikiria gunyitio geni nigetha tugithi na mbere gukumenyithia mohoro mothe maria marahanika thini wa nenda citu cio kinyaniria na ngehoka ati wi thayo wa mwathani haria ugithite na mbere go subscribe thini wa ceceni ino ta gutigithia na ni guthite na mbere gukurehera mohoro mothe maria marahanika thini wa nenda citu cio kinyaniria na riu kuria mwena wa Facebook ni ati Mama Jeff Mwathi ni agite kuiganira na ripoti ya ODPP gikukia Jeff kidikane atiriri mundu gweto DJ Fatxo ni akorirwo cleared na agikwira report ino ni ati iria yarutirwo ni ati ni kwagire evidence ya kuonania ati DJ Fatxo ni oragire mundu gweto Jeff Mwathi no hauri ni kuritio ati o hau niho ukiririkania wega thini wa interview ire DJ Fatxo ekire hau niho Mama Jeff augire ndaiganeire na report hiyo kuonia ati Kenya gutire justice ni ati Kenya ni oririe thirikari igirire gatagati ni kuona ati ye no wende kihoto kia mwana wake kionekane no kirikane wega maundu maya mothe ni makoretwo cleared na andu makeumeria muno magakiaririria mundu uto Mama Jeff makiuga atiriri tomo gwetwo Kashiwa jikoni okite akauga Mama Jeff please najua ni ngumu and painful mimi naweza kuambia achia Mungu akupiganie and believe you me in his due time everything will be beautiful I can testify that God avenges for his people in front of your enemies ogewetwo Queen Jerry ni okite akauga this is the strongest woman I know so far of year 2023 in Kenya God give her peace of mind ogewetwo Borokenothia uria gukorwa giturikiriria mnyati ni ugite Mama Jeff kubali tu roho safi na unegere ucio wekire uo Ngai tondu uguturia kironda goroma gikaya gukuraga onawe macio ni maundu maria mashabiki makoretwo maki advice mundu gwetwo Mama Jeff na ndio we ukukiuga ate kumana na report ino jana thini wa comment section tuonane kaida kangi gatari karaya.